Sad ne mogu ništa, jedino kasnije poći. Svi završio da. Što je koje svima je odvijel? Ne, takoj vezi. Evo, ajde, ajde, liče robot. Ne, okej. Ajde, puš polinka. Ne, bolj polinka. Tam polinka možemo a Siri navaga. Čakaj, ti pa je to moja Katarina. Počne stvari. Čelado. Opet. Zdaj me je še bolj strah. Zdaj sem še noben prevrnil. Zdaj ni bilo, pa. Jaz sem zdaj tako nisem najbolj. Kar zmeraj ostane noter čovnov. 3-4 vam pade običajno. Večina meni pa... Ja, se bomo ustavili tudi... Graf na desni strani, ki je bil pač tole, kaj so planine, hribik, se imenuje Brenj. Mogoče sem ena neko znamenitost, ampak ne vem sicer kdaj, so bile 3 Slovenke v mesecu avgustu, so bile gor, ko jih je pač zajel ledeni dež. In vse 3 so žal umrle gor in v njihov spomin je na tistem mestu so postavili križ. Mogoče pa samo to hočem povedati, da hribe ni za podcenjevati, no, tudi v zelo vročem času, ki je lahko hitra sprememba. Mogoče samo to, če ne veste informacije, včeraj je bila med Mostom in pa Komenda, poznate kje je, no? Se tako šofer rekel, 10 stopinj razlike. V Komendi je bila huda toča, pa imaš noter, ne vem, teletino, več kosov mesa, daš gor krompir, zelenjavo, pokriješ in pustiš. Je to čist drugačen. In če imate noter 20%, 30% medu, ostalo je pa cukor, potem veste, zakaj je med tako poceni. Tako da tudi v Bosni pravi med, ta pravi med, ki ga res trdijo čebele. Kaj s tvojo majko? Marjana, en flajšter bomo rabili za mojega Simona, prosim. Ruke, gore, ruke. Za Ajdo. Imamo 2 pacijenta. To še si te noviš videli. Kako da ne bi Miha, zdaj postavil se kao sliko. Andrej pa noče se slika. Evo, može ruke gore. To, super. Super. Tukaj na desni strani imate 2 kempa. Ampak tako bomo rekel, kemp brez rezervo, no. Sicer je pocen, recimo 10 € stane za celo družino, ampak tisti, ki ima težave s tem standardom, pač to ni za njega. To pomeni, da pač imaš en WC na štrbung, tušira se pa pod vedrim nebom. Sicer je tuš, ampak... To so pa. Je tako. Elektriko ima pa tako. Je pa lušten, ko plavaš, je vse posod nekje prehaja hladna voda noter, ker je ogromno in jih
Idemo, Vesna, sprema naprijed. Daj Nina, ajde, stoj! Nina, slegni Nina, oni sad to papà in tutto, lo sai. Evo ih, Vesna. Pa ima... Da malo snimi. Evo, hajde ti. Mi smo što samo prepustiti. A ja ti presnimo. Uživajte. Profa, je dobro sve? Dobro, odlično, odlično. Voda odlična je. No, prošle godine. Ja, Ovo je manje voda nego prošle godine. Još mu govorim da on uzme, stariji uzme ove profesore i ovo. I on je opet doli grupu izabrao. Ja mu drugi put govori Šotoglav. Pa govori, pa ne znam, pa mola uzme grupu. dajte se umaknuti. Pazi, di noge, počinamo. Ojo. Svi. Vesna! Vesna! Jako. Dobro, super. Nema potrebe više Vesna, odmorite malo. Okej. Vesna! Vesna, kako? Desna strana, desna. Hop. Vesna! Jako! Jako! Ej, puce! Koreće me snad te Vesna van za tej! Gdje sam na desnoj strani? Nema veze. Puce na desnoj strani, koreće me snad te van. Niko ga norija. I moj dio, gledaj ga. Niko ga što ispali. Čiji se ovo? Ono ga, ono što kućano gleda, bože, je seksi. Ovo je prvi će me dopadu dok je napravljeno. Pa do nije, nije do skipera. Moram mi proći, pola. Pa je... Ja. Već ćemo.
ti snimaš, ja. Nisam tu, evo sad kako jedu, nisam kako jedu. Evo, daj. Samo malo sa per. Evo. Samo naprijed. Rio da nas puši, samo naprijed. Raja, samo naprijed. Sujo, kakav su? Laducirali, kako su to? Pa da si sve kako koji je. Učinu oni nisu loši bili heroji. A oni prije par dana za Bog sačuva. Sad će puhati, ja.